Halleluja. Sorry as daar nie klank was nie. Hoopelik het daar iets deurgekom. Maar je hebt net. Vertel hulle, laat jy hoor. Ja. Okay. Prys die Here. Wow. God is good. Wow, kom ons bid saam. Ons bid vir persoonlike ontwaking en ons vra die Here dat hy hier ons sal begin. Vader, begin hier in ons lewens, begin in ons harte, begin in ons Here, en werk binne in ons en maak lewendig, maak nuut. Here, dat daar 'n honger, 'n dors, 'n passie vir U sal wees en ons dank U daarvoor in die groot naam van Jesus Christus. Die lof en die eer en die aanbidding kom U toe. Kom die klank deur nou. Okay. Right. Vader, ons wil die loof, ons wil die prys daarvoor. Dankie dat ons weet, ons kan na U toe kom en ons kan vra vir 'n ontwaking in onsself, in ons eie lewens, in ons eie harte. Here, dat ons hier sal begin en van hier af sal uitsprei reg oor elke gemeente lid en elke persoon in Algoa Park en elke persoon in hierdie metropool en Here, Suid-Afrika en so deur die wêreld. Ons bid vanaand, Here, dat daar weer 'n ontwaking kom. Steek die vuur weer aan die brand, bring weer die passie terug, bring weer die soeke en die verlange na U terug, Here. Oh God, let there be a great desire and a great hunger for You. Lord, turn the hearts back to You. Come and loose us, oh God, release us from our own lukewarmness, Father God. I pray that You would come and set us alight again, that Your Spirit will move in us and work in us, and Your power will manifest in and through us. Let Your kingdom be visible, oh God, wherever we move and whatever we do. We trust You. Let the fire of prayer return. Lord, let us pray again. Let us pray with passion. Let us pray, Lord God, with fire, with intensity. I pray in Jesus' name, dat ons weer effektief in ons gebedslewens wees, Here, dat ons weer aan die brand wees in ons gebedslewens, Here, dat ons weer 'n verlange hê om met die God van die hemel en die aarde te ontmoet. O, dankie dat U weggemaak het en dit vir ons moontlik gemaak het, dat ons kan inbeweeg in die teenwoordigheid. Dankie, Here, dat ons voor U kan staan en vra vir barmhartigheid om gehelp te word op die regte tyd. Was ons met U kosbare bloed. Reinig ons, Here, van ongeregtigheid. En stort weer uit U Gees. Laat U woord weer lewend in ons binneste woon. Here, dat die woord nie net nog 'n woord is wat ons hoor nie, maar dat dit lewendig is, dat dit kragtig is, dat dit deursny, Here, dat harte vernuwe word, harte verander word. En Here, wanneer ons dit hoor, dat ons ook kan sê, het ons harte nie warm geword toe ons U hoor spreek het nie. O, Here, kom doen dit weer vir ons. Kom werk hier in ons binneste, Here. Laat ons harte brand as U met ons praat, o Here. Laat dit weer hier in ons skit, Here Jesus, soos vroeër. Daar die eerste liefde, daar die heilige honger na U teenwoordigheid. Kom doen dit weer, Here. Here, as ons so kyk na die kerk, dan sien ons hoe mense lou is, Here. Ons kyk hoe hulle verskonings het, Vader. Maar vandag weet ons, Here, U is dieselfde God en U is dieselfde een wat hulle gered het. U is dieselfde een wat hulle getrek het. U is dieselfde een wat hulle lewens verander het. Here, kom doen dit net weer. Kom roer weer hulle binneste. Kom roer weer hulle harte. Kom roer weer hulle gees, Here. Laat daar 'n ontwaking wees in die naam van Jesus van Nazareth. Ons vra dat U dit sal kom doen. Vader, ons is afhanklik van U. Ons soek na U en ons verlang na U en ons wil meer hê van U, Here. Kom maak ons ore oop. Kom maak ons oë oop. Kom maak ons gees ontvanklik. Here, dat ons ingestel sal wees. Oh God, come and do it again. Come work in Your people. Let every spirit depart. Let every wickedness go. Let every bondage be released now. In the mighty name of Jesus, that Your people be free and free indeed. Oh God, that we will stand in the freedom that You have set us free with. Oh, we know, Lord, that freely we have received and we will also freely give. Father, we trust in You and we rely on You. Come and light the fire. Come and pour the oil. Come and light the fire. Let it burn for You, oh God, like You only can do it. Oh, we give You the glory and the honor
and the praise, for you are worthy, you are mighty, you are holy, you are majestic, you are gracious, you are kind, and we love you. We love you, oh God. We love you that you start working in hearts. We love you that you are starting to change lives. Father, we love you as we see people run to you in the mighty name of Jesus. Father, let there be an urgency. Let there be an urgency to return to you. Let there be an urgency to seek you. Let there be an urgency to desire more of you. Oh God, come and do it again. Let every spirit, oh God, that is trying to keep them back and keep us back, every spirit that's trying to block us to walk in the fullness that's been prepared for us, oh God, let those spirits go in the name of Jesus. We pray, oh God, that you would move in us, work in us, Lord, and bring us into the place that you have prepared for us. Lead us into the secret place. Lead us into the Holy of Holies. Lead us, Lord, into the place where we can fellowship with you in Jesus' mighty name. You are a mighty God. Start with us, O God. Make us alive again, like you said. Out of our bellies will flow rivers of life-giving water. Father, let our lives be so full of you that nothing else will proceed from us except your life. Let your word be a living word, a living testimony in our hearts, oh God. Let your word burn in us, oh God, that we will share it with others in the name of Jesus. Let there be a great desire again, Lord, a great passion, a great hunger, oh God, to see the lost saved in Jesus' name. We need you, oh God. We cannot do it. We cannot do it, but you can do it, oh God. We pray that you would loose them from bondage, that you would loose them from those yokes, that you would loose them from the captivities, that you would loose them from the addictions, that you would loose them, oh God, and set them free in the name of Jesus. Thank you. Dankie dat u vanaand dit doen. Dankie dat u vanaand in harte werk. Dankie dat u vanaand weer oprig. Dankie dat u vanaand ontwaking bring. Here, daai sielsdimensie aanvalle, dat het sal stil word en stop. Here, het sal stop vanaand in die naam van Jesus. Die stemme wat gehoor word wat nie van u is nie, dat hulle stil word in hierdie aand in die naam van Jesus. Here, wat u skape ken u stemme. En ek bid vanaand, Here, dat hulle ingestel sal wees op u stem, om u stem te hoor, om u stem te hoor en te reageer op wanneer u praat, wanneer u spreek, om lewens te verander tot eer van u grote naam. En ons sê net dankie daarvoor. Die lof en die aanbidding kom u toe, Here. U is heilig en u is waardig. U is heilig en u is waardig. Daar is geen een soos u nie. Ons bring u lof en aanbidding. Dankie vir u liefde en u goedheid en u grootheid. Dankie, Here. Raad ons bid. Ons bid vir geestelike ontwaking in die kerk. In die kerk. Ons het nou persoonlik, maar ons bid nou vir die kerk ook, nee. En ons wil sê, so Efesiërs 5 vers 14, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Amen. Ons verklaar het vanaand, dit is so. So ons spreek herlewingsvuur in elke preekstoel, ons elke gebedsgroep, elke huiscel, en elke lidmaat, en elke besoeker. Amen. Ons spreek dit in die leraars en in die leiers vir nuwe vars visie en salwing, en dat die wind van die Pinksterfees, van die Pinkster weer waai in hulle harte, in elke gelowige, met krag en vrymoedigheid van die Heilige Gees. Halleluja. So kom daar waar ons is, kom ons bid nou, dat reg deur die kerk, daar 'n geestelike ontwaking sal plaasvind. Oh God, we come before you tonight, and we ask you for a spiritual awakening, Lord, a spiritual awakening in the church, in the body of Christ, in the mighty name of Jesus. Father, the word says in the last days, some will fall away. But oh God, we want to pray tonight and ask that none will be
falling away, that you will just ignite a new passion and a new desire and a new hunger, that your fire burn in your church, oh God, that when people see, oh God, they see you. When they look at the church, oh God, they see Jesus Christ, because we are his body, we are his hands, we are his feet, we are his mouth, we are his eyes, we are his ears. Oh God, let the body function in unity. Let the power of the Most High God be visible. Father, we pray tonight that you would come and restore your bride, that you would cleanse the bride, that you would renew the bride in the mighty name of Jesus. Lord, come and loose the chains of religion in the mighty name of Jesus. Come and loose those chains of religion, of tradition, and of human fear in the name of Jesus. Father, we cancel it now and we break it now, for we do not have a spirit of fear, but a spirit of power, a spirit of love, and we have a sound mind. Glory to God. Let your fire burn, oh God, in us again, in your church again, that people will see. Come and make your church pure. Come and make your church holy. Come and make your church spirit filled, and let there be faith, Lord. Let the faith arise to a new level. Let there be power, and let there be love. For you said, this is how they will know that I am with you, that you belong to me, is that they love one another. I pray tonight, oh God, that you would come and restore the love, that you would come and restore your people, that you would turn them back to you. Oh God, come and restore the fear of the Lord. Come and restore the fear of the Lord. Let there not be this familiarity, oh God, like we use and think about, but let there be a fear, a reverence, a respect for God that he alone deserves. I pray, oh God, come and restore it again in your people. Come and Lord, let there be a pure worship and a love for souls. Let it arise again in the church, Lord. Let them be driven, oh God, by your passion and your desire and your spirit to get the lost out of the world in the name of Jesus, and into your body and into the kingdom of your light, of the light of your Son, in the mighty name of Jesus. Kom Here, doen dit weer vir ons. Wek die herlewingsvuur op in elke preekstoel. Here, die woorde wat van die preekstoel af uitgaan, Here, die woorde wat van die kansel af uitgaan, dat het nie net dooie woorde is nie, maar geesgedrewe, vuurgevulde, passie gedrewe. In die naam van Jesus, laat het insluit in elke harte, in elke woorde, Here, dat daar ontwaking kom, dat daar 'n terugkeer kom na die werklike doel van God, in elke gebedsgroep, in elke huissel, in elke bijeenkomst wat by mekaar kom, laat het sigbaar wees, en laat het weet, dat ons doen dit om die naam van die Here te verheerlik. Oh God, come and do it again in our midst. Come and start it here in Algoa Park. Come and start it here, Lord, in our house. Come and do it again in this place, oh God, that your fire will spread across Algoa Park, across Young Park, across the areas surrounding, and right through Port Elizabeth and the metropole, Lord. We pray a mighty revival over the world in the name of Jesus. Come and ignite the fire. Come and drive your passion. Come and set them alight again for you, oh God. For we believe you are the same God, yesterday, today, and forever. You do not change. You love to see the lost saved. Die woord sê die hemele juig wanneer een siel tot inkeer kom. Here, dis tyd dat hulle instroom. Dis tyd dat hulle weer hardloop. Dis tyd dat hulle vlug na U toe, Here. Here, kom doen dit weer. Vader, trek hulle soos net U dit kan doen. U het gesê ek sal hulle trek. Ek sal hulle trek met my genade, deur goed te doen aan hulle, deur hulle goedgesind te wees. In die naam van Jesus, draw them back to your God. Lord, come and show them what you can do in the name of Jesus. As we walk like you walk, let our hands be your hands, and let your hands heal, restore, bless,
Oh, in the mighty name of Jesus. Let your light shine. Let your light shine in us. Oh God, let the church awake. Let those that are sleeping awake. Let those that are so comfortable in their comfort zones, Lord, let them be shaken and let them be stirred and let them be picked up, oh God, and let them come running again in the kingdom of Almighty God. Let them be shining lights for you, oh God, in the name of Jesus. Here soos daardie Olympiese spele begin, is daar hardlopers wat 'n torch dra om die groot ding aan die brand te steek. Laat dit weer so in ons wees, Here. Laat dit so in die kerk wees, dat ons sal hardloop by die vuur, dat ons sal hardloop by die vuur van God, dat ons sal hardloop by die vuur van die Heilige Gees. Here, om so ander aan die brand te steek vir U, en dat daardie brand sal versprei, Here, nie net hier in ons kerk nie, maar reg deur Suid-Afrika, reg deur die wêreld, in die naam van Jesus. Kom, Here, sny deur. Kom, Here, kom doen dit weer. Bring regte, opregte bekering terug. Bring opregte, Here, die begeertes om U te dien in gees en in waarheid. Ons vra vanaand, maak hulle U disippels. Maak hulle U disippels. Here, nie net bekeerlinge nie, maar disippels. Disippels wat weet waaroor dit gaan. Disippels wat weet wat die doel is. Disippels wat weet wat om te doen. Disippels om te gaan en die verlorenes in te bring. O, ek bid dit nou in die naam van Jesus. Kom doen dit, Here. Ek prys U daarvoor. Ek prys U daarvoor. Dankie, Here Jesus. U genade is groot. Ek spreek nou en verklaar dat U kerk is aan die brand. Ek verklaar nou dat die Heilige Gees werk opnuut. Ek verklaar nou dat elkeen gevul is met die Heilige Gees en met krag. Ek verklaar nou dat hulle brandend is vir U en Here, dat hulle 'n passie het om siele te wen. Ek verklaar nou hulle is los van enige iets wat hulle bind. Ek verklaar nou hulle wandel in oorwinning. Ek verklaar nou hulle wandel in gesondheid. Ek verklaar nou hulle wandel in die voorsiening van God. Daar is geen tekorte nie in die naam van Jesus. Ek verklaar, Here, groei in elke gemeente. Ek verklaar, Here, uitbreek uit hulle nate, tentpenne wat vuur gespan word, nuwe kerke wat geplant word in die naam van Jesus. Ek verklaar dat dit is so in die naam van Jesus. What will the righteous say? It is so. And I thank you in Jesus' mighty name, for you have made us the righteousness of God in Christ Jesus. We stand not in our own righteousness, but in the righteousness of God. And we thank you. We thank you for the righteousness, O Lord, in Jesus' mighty name. Ons bid vir 'n groot sieleoes. 'n groot sieleoes, 'n magtige sieleoes. Halleluja. Jesaja 43 vers 5 en 6. Ek sal jou seuns bring van ver en jou dogters van die eindes van die aarde. Woohoo, glory, come on. Come on. Oh, halleluja. Kom ons bid daarvoor 'n groot sieleoes. 'n groot sieleoes. Oh God, we stand tonight and we ask you, oh God, for a great harvest of souls in the mighty name of Jesus. Father, we pray for a mighty, mighty harvest of souls in the name of Jesus. Let the sons return. Let the daughters return. Let them come from afar and let them find their home in the name of Jesus. Oh God, send also the laborers into your field. Send in the laborers, Lord, for we can see that the harvest is white. Oh God, we see the harvest is ripe, and we pray for laborers to go out and bring in the harvest in Jesus' name. For your word declared you added daily to the church. Now I pray, oh God, for daily adding, oh God, a daily salvation, a daily, Lord, not a once a month thing, Lord, not once a week thing, Lord, but a daily thing in Jesus' name, that the lost will return. Come and break the hearts. Come and break the hearts over that which breaks your heart in Jesus' name.
Breek die harte, Here, oor dit wat u hart breek. O, dat daar 'n ware opregte, o Here, opregte terugkeer sal wees. Here, in die naam van Jesus, bring die oortuiging van sonde oor ons gemeenskappe. Here, die areas waar ons is, Here, ons weet die dae is boos. Ons sien die teenstander loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Here, ons waak oor hulle siele, maar ons vra u vanaand om te kom en dat julle sal weer wakker maak, dat julle sal red, dat julle sal terugtrek, oh God. Lord, let them find you, even in the night on their beds, oh God. Awake them, Lord, that they will see you, that they will hear you, in the mighty name of Jesus. Oh God, we need you to work it again, like you've done it before. Open the eyes of the lost, Lord. Open their eyes so they may see Jesus, their salvation. Oh, let them see Jesus, their deliverer. Let them see Jesus, the Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords. Open their eyes, Lord, so that they may see you. Father, I pray, work in their hearts, work in their lives, work in them, Lord, like you've never done it before. Come and do it in this era. Come and do it in this time, for you have placed us in this place for a season like this, for a time like this, oh God, and we are here, we are willing to share, we are here, we are willing to preach. Lord, we are here to preach the word with boldness, oh, and with conviction, in the mighty name of Jesus. I declare a mighty harvest of souls. I declare a mighty harvest of souls. Families finding Jesus, young people finding Jesus, cities and towns finding Jesus, nations getting saved and finding Jesus. Oh, they are turning to Christ. Hallelujah. Christ our Lord. Father, we pray and we ask you, let it be done. I declare that it is so in the name of Jesus. Let your signs and your wonders and your powers, oh, hallelujah, accompany the preaching of your word in the name of Jesus. Let your signs, let your wonders, your miracles, your powers accompany the preaching of your gospel, of your word, in the mighty name of Jesus. Stretch out your hand again, Lord. Let your word be visible with signs, wonders, and miracles. Kom, Here, laat elke altaar, elke diens, elke straat 'n plek van ontmoeting met U wees. In die naam van Jesus. Kom, doen dit weer, Here. Elke straat, elke huis, elke werksplek, enige plek, Here, laat dit 'n plek van ontmoeting met U wees. In die naam van Jesus. Hebrashalabando lobosete nenemendu. Brekaya basikando lorobosi bramamando rebase bramaya kuserebe. Rekaya labasukuno mondo stalanamande. Lebramamamondo rorobositi rieko sayabahando. Riakanda labasiti ribiendo lolobosai callando todo lobotirie. Jesus. As I sense your presence, as I sense your anointing, as I sense your fire, oh God, come and touch your people. Let it come upon them in their homes. Oh, let it come upon them now, Lord, right there where they are, in Jesus' name. Let your fire loose the bonds in Jesus' name. Touch them now in Jesus' name. Touch them, Lord. Touch them, Lord. Touch them in Jesus' mighty name. Krosha mambrostana mandele. Rekenamo sukumombrastananama. Lechdandustule mande. Erebasi brondele braku yaman. Restin in emende. Echtini ribasukuya. Eribasu bromomondele krimachtunondustaya. Yasoko. Ekemambrosi libriende. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. I see the fire of the Holy Ghost enter houses. I see the fire of the Holy Ghost enter lives. I see the fire of the Holy Ghost penetrating and burning in the hearts again. I see them alight for you, oh God, full of fire and full of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Be baptized with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be touched by the Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Woo, glory. Yay. Hallelujah. Oh Lord, touch us again. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Do it again. Glory, glory, glory. Father, thank you. Holy Ghost, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, hallelujah. Dankie dat het nou werk. Dankie dat het nou gebeur. Thank you, Lord. It's happening now. In the name of Jesus. Hallelujah. Daar in jou huis, as jy aanraking nou wil hê, as jy die Heilige Gees daar op jou wil ontvang nou, in die naam van Jesus, steek jou hande uit, ontvang nou. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for every person watching, every person needing a touch, every person needing the anointing of the Holy Ghost upon them now, in the name of Jesus. I pray that your anointing, that your power, that your Holy Ghost will fall on them now in Jesus' name. Be touched, be touched, be touched. Receive in Jesus' name. Glory. 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 Prema mamando le rebesi bramaya bokusele le vendiando no mose kaya baba. Brama mando lo bosi triende de. Receive. Receive. Fresh touch. Oh, come on. Vibrashema mando lo bosi hey. Oh, glory. Yay, come on. Shakul mambo tere mekete. Bishalala bakusuku mombro sababa. Hey. I feel the presence. I feel the anointing. Be touched on him. Be touched in Jesus' name. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Heal him, Lord. Restore him, Lord. Fire in Jesus' name. Hey. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Oh, my brother Ralph, Lord, touch him in Jesus' name. Yay. Glory. Touch Antoinette, Lord. Touch the Lord Jesus. Fire in Jesus' name. Hey. Touch Marius, Lord. Let your power be upon them in Jesus' name. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Touch him, Lord. Jesus. Woo. Oh, that's the anointing of the Holy Ghost. Jesus. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Touch him, Lord. Jesus. 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 Upon them, Lord, right now. Oh, be touched in Jesus' name. Fire on the Lord. Jonathan, be touched. Colette, be touched. Bain, be touched. In Jesus' name. Antoinette, receive. Jesus' name. Jesus' name. That's the presence of God all over you. In the mighty name of Jesus. Right there on your screen. Right there where you are now. Be touched in Jesus' name. Be touched in Jesus' name. Hallelujah. Oh, yay! Kambo boku rima subombros helele basaya baba. Woo! Glory! Glory! Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Let those small embers start burning.
Let the wood start igniting. Let the wood start igniting. Let the fire burn. Let it burn. Let it burn. Yo! Yababanda la rabasubrobo. Jesus! In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Woo! Shake them again, shake them again, shake them again, shake them again, oh God. Oh, do it again, do it again, do it again. Reba baba babando lorobo sibribi eketelele basaya babando lorobo turiba siamo. Hey! Ons bid vir herlewing in die streek en nasionale vlak. Come on. 'n Uitbreiding. Hierdie Oos-Kaap het 'n veldbrandherlewing nodig. Hierdie Oos-Kaap het 'n veldbrandherlewing nodig. O Here, kom steek hierdie hele Oos-Kaap aan die brand. Laat die Heilige Gees vuur brand in elke gemeente. O Here, dat ons nie ons eie belange soek nie, maar gedryf sal wees deur die Gees van God. O, reg deur hierdie streek, Here. Laat die Pinkstervure brand. Laat die krag van God neerdale. Laat die salwing vloei in die naam van Jesus. O, ke yamako romose breme. U sê vra van my. U sê vra van my en ek sal gee vir julle ek sal gee julle geen nasies as julle erfdeel. In die naam van Jesus. Vader, ons vra vanaand, gee ons nasies as ons erfdeel. Gee ons nasies as ons erfdeel. In die naam van Jesus. O kembra mamandololobo. Here, ek spreek lewe vanaand oor dooie kerke. Ek spreek lewe vanaand oor droë beendere. Ek spreek lewe vanaand oor koue harte. Ek spreek lewe vanaand, Here, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In the name of Jesus. Laat die heerlikheid van die Here soos 'n magtige golf oor hierdie land spoel. Here, kom en laat die golf van u heerlikheid spoel reg oor Suid-Afrika, elke taal, elke volk, elke nasie, in die naam van Jesus. Here, bring daar weer herlewing. O, en doen dit weer, Here. Camera shukom ombros telalabanda lalabandiende. Oh, we need you, Lord. South Africa need you. This Eastern Cape need you. Oh God, we cry out before your throne, and we ask you, oh God, to save. We ask you to deliver. We ask you to set free. We ask you, oh God, loosen in Jesus' name. Break the power of idolatry in the mighty name of Jesus. Breek daai afgods aanbidding. Breek dit nou in Jesus naam. In Jesus naam. Daai verslawings breek nou los. Dit breek nou los. Dit breek nou los in die naam van Jesus. Elke gees van alkoholisme, elke gees van last, elke gees van verslawing, wat 'n soort ook al jy gaan nou in die naam van Jesus. Ons neem vanaand gesag oor geestelike droogte. Ons neem vanaand gesag oor towery. Ons neem vanaand gesag oor apatie in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Nou in die naam van Jesus. Every power of witchcraft is destroyed in the mighty name of Jesus. Every form, every curse, broken now in the name of Jesus. Oh, we release the power of the Holy Ghost in South Africa.
And every weapon that the enemy forms is cancelled right now. We declare every weapon cancelled in the mighty name of Jesus. We call for the righteousness of God in South Africa and in this world. In the name of Jesus, let your kingdom come and your will be done as it is in heaven, so also on this earth, in the name of Jesus. Thank you, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the power of God flow. Oh, wek weer voorbidders op, Here. Wek weer evangeliste op, Here. Werk weer hervormers op, Here, wat die vlam van herlewing sal dra in die naam van Jesus. Wek hulle weer op, Here. Wek hulle op in ons skole. Wek hulle op in ons skole. Wek hulle op in ons parlemente. Wek hulle op in ons kerke. Wek hulle op in ons werksplekke. Wek hulle op, Here. Wek hulle op, Here. Wek hulle op, Here. O brakumambro salalamako lobose. Jesus' name. Let the prayer intercessors arise. Father, awaken them in their sleep at night and let them start interceding, Lord, that the power of the Holy Ghost will move afresh, mightily, divinely, in the name of Jesus, as your plan has purposed it from the beginning. Father, let it be done. Your plan, your purpose, what you have called us for, in the name of Jesus. Hallelujah. Woo. Glory, glory, glory. Ons bid vir geestelike groei en volwassenheid. Efesiërs 4 vers 13 tot 15 kan gelees word en basies sê dit vir jou totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, tot die volle mate van Christus. Dis die standaard, Christus self. Amen. So daar waar jy is, come on, pray for spiritual growth. We pray for spiritual growth right now in the name of Jesus. Here, laat herlewing nie net begin nie, laat dit groei. Laat het groei. Here, ons wil nie net 'n oplewing hê nie. Ons wil nie net 'n vlammetjie wat begin brand en dan brand hy uit nie. Here, ons soek 'n vlam wat brand en groter en groter en groter word. Here, bou diep wortels in die volk deur u woord. Laat die woord hulle anker, Here. Laat die woord hulle standvastig maak. Laat u woord, Here, werk in die naam van Jesus. Laat wortels diep geskiet, Here, in die naam van Jesus. Verwek sterk disippels wat in waarheid, krag en heiligheid wandel. Wek daar die disippels op, Here. O, nie soekers wat nooit vind nie, maar 'n vroue geanker in Christus Jesus, wat najaag om soos hy te wees en te doen soos wat hy wil. In die naam van Jesus. O, kamamama borebasi bramamandelelebe. Laat liefde en eenheid die liggaam van Christus kenmerk. Here, dat daar liefde en eenheid wees in die naam van Jesus. Kom doen dit, Here. Kom doen dit, Here. U het gebid, maak hulle een soos ons een is. Vader, ek bid vanaand soos Jesus gebid het. En ek vra, Vader, maak ons een soos wat u een is. O, maak u kerk een. Kom bring eenheid, Here. Bring die liefdesband van God weer in die kerke terug, Here. Here, dat daar die eie self sal sterwe en die liefde van God sal brand meer as ooit. In die naam van Jesus, omgee vir mekaar. In die naam van Jesus, ek dank u daarvoor, Here. Ek dank u daarvoor, Here. En ek loof u nou in die grote naam van Jesus. Bring u goddelike orde, bring u openbaring en bring u vrees, Here, terug in elke gemeente in die naam van Jesus. Your word declare that you would appear in the midst of the worshiping congregation. Father, we pray, come and show up in church. Come and show up in church. Come and show up in your church. Come and show up in your body. Let yourself be visible, Lord. Stretch out your hand. Stretch out your hand and mighty
mighty signs, mighty wonders, and mighty miracles be done in the name of Jesus. I thank you, I thank you, I thank you. I thank you, Lord, for what you are doing right now. Bring that unity in. Let the faith be strong. Let the maturity levels grow to Christ-like in Jesus' name. Let them be spiritually strong, standing against the wiles of the enemy. Oh, and being victorious in the mighty name of Jesus. Father, you have given us authority over all the power of the enemy. You said we will trample on snakes and scorpions. And Lord, even if something deadly comes upon our mouths, nothing will happen to us. We will live. We will live. We will live. In the name of Jesus, right now, I pray fire on our mouths, fire on our tongues. Oh Lord, that we will speak words of faith, words of power, words of revelation. Your word in the name of Jesus. Let it be a rhema word. Let it be a rhema word. Your word. Let it produce life in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father. We bring you the glory, and we bring you the honor, and we bring you the praise in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. We believe that people are growing to maturity now. They are leveling up. They are reaching that level in Christ in Jesus' name. I thank you, Lord, that they are strong in the Lord. They are strong in the Lord, and they are clothed with Christ in the mighty name of Jesus. For you said that if any man be in Christ, he's a new creation. Oh, you said we have the glory in this earthen vessel. Father, I pray that there will be a revelation of the sons of God. For creation are yearning, longing, expectantly waiting for the revelation of the sons of God. That the sons of God will walk, and the sons of God will appear and will do as Christ did in the name of Jesus. I thank you, Lord, for no shortage in resources. I thank you, God, that every resource will be abundant and overflowing in the name of Jesus. I call kingdom provision. I call kingdom provision. I call kingdom provision right now in the name of Jesus. Let your kingdom be visible. Let there be multiplication in the name of Jesus. Let there be life and life in abundance in the mighty name of Jesus. Hy, daar waar jy is, verklaar saam met my. Daar waar jy is, verklaar saam met my. Ons verklaar dat droë bene opstaan. Okay, come on. Sê daar by jou, ek verklaar. Droë bene, staan op. Ek verklaar, die slapende kerk, word wakker. Ek verklaar, altare, brand weer, met gebedsvuur. Ek verklaar, die heerlikheid van God keer terug na die huis van die Here. Ek verklaar, siele stroom in, families, jong mense, nasies, word gered, nou, in Jesus naam. Die woord sê, maar soos ek leef, die hele aarde sal gevul word met die heerlikheid van die Here. Ons is draers van die heerlikheid. Ons is lig. Ons is sout. Waar ons gaan, vlug duisternis. Waar ons gaan, kom smaak in die naam van Jesus. En wat ek nou spreek, dit is so gedoen in Jesus naam. Amen. Hallelujah. Woo, glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Kom ons staan nader. Okay, ons gaan intree vir versoeke. In the name of Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Right. Right, dis ons reg. Kom ons gaan bid. Kom ons staan saam. Julle staan so ver. Staan maar nader. Staan bietjie nader. Right. Okay. Kom staan so. So right, staan so. Right. So ons gaan bid vir Erna hulle. Ons vra gebed vir hy skema, die skema Sisonke. Hulle mag weer tender om die besigheid terug te kry. En die man het self bedank wat moes bedank of moes uitwees. En daar sou retrenchments gewees het. So kom ons vertrou die Here vir 'n groot deurbraak in hierdie saak in die naam van Jesus Christus. Vader, ons kom nou en ons vra nou vir 'n deurbraak in hierdie saak. Here, dat die tender wat hierdie skema wat Erna se maatskappy sal insit, Here, vir die skema Sisonke, Here, dat dit goed is. Dat dit aanloklik is. En Here, die persone wat daarna kyk sal sê, hierdie ding het guns, ons gee dit vir hulle. Ons verklaar dit nou so in die naam van Jesus. Ons claim hierdie besigheid terug. Ons eis dit nou op in die naam van Jesus. En ons dankie, Here, dat geen retrenchment sal wees nie, maar dat daar groei en uitbreiding in hierdie maatskappy is in die naam van Jesus. Ons is koninkryk burgers in die naam van Jesus en ons verklaar dat dit so is. Daar is nie tekort nie, daar is nie gebrek nie, Here, daar is oorvloed en daar is seën in die naam van Jesus. Ons dank U daarvoor nou. Ons bid vir Suster Erna ook vir die infeksie in haar gesig, as ook in haar blaas, dat Jesus haar genees volkome. Vader, ons bid nou vir Suster Erna in die kosbare naam van Jesus en vra dat jy nou aanraak. Ons spreek daai infeksie nou aan. Infeksie, klaar nou op in Jesus naam. Nou, klaar nou op. Jy droog nou op. Blaasinfeksie, klaar nou op in die naam van Jesus. Daai gesig, nou gezond, aan julle lig, genees, julle lichaam, genees nou in Jesus naam. Vyand, haal jou hande van haar af. Sy is 'n koninkryk burger in die naam van Jesus. En in die koninkryk is daar nie siekte nie. Daar is geen pyn nie. Daar is geen bekommernis nie. In die naam van Jesus, be done. Ons bid vir Suster Rhoda Bradfield, vir die spiere wat so trek in haar liggaam, en die krampe en die verskriklike moegheid. Vader, nou in die naam van Jesus, ek spreek nou daai spiere aan, ek spreek nou haar liggaam aan, ek spreek nou daai moegheid aan, in die naam van Jesus. O, moegheid, wyk! Krampe, klaar nou op! Liggaam, wees nou genees in Jesus naam. Van die kroon van haar hoof tot by haar voetsole. Sy ontvang nuwe krag. Sy ontvang nuwe krag. Sy ontvang nuwe lewe nou in die naam van Jesus. Rhoda, be healed. Jy's 'n koninkryk burger in die naam van Jesus. Jy's 'n koninkryk, jy's 'n koninkryk burger. Jy wandel in gesondheid. Geen siekte vat plek op jou nie in die naam van Jesus. The same spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, and He quickens your mortal body. He quickens your mortal body. He energizes your body. Life return. Life flow into you now. Kingdom life flow into you now. In the name of Jesus, be touched. Thank you, Lord. Ons bid vir Loretta Wewige. Haar maag is glad nie lekker nie, so kom ons vra die Here om my maag aan te raak. Vader, in die naam van Jesus, soos ek my hand uitstrek nou, raak vir Loretta Wewige aan nou in die naam van Jesus. Loretta Wewige, in die naam van Jesus. Dat hy maag nou stop en normaal functioneer. Ek verklaar oor haar genesing nou, van die kroon van haar hoof tot by haar voetsole. Ek breek elke houvas van die vyand, elke band in die naam van Jesus. Nou, in Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Wees nou genees, Loretta. Wees nou verlos, Loretta. In die naam van Jesus. Be touched, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Loof die naam van die Here.
Dankie Here Jesus. Halleluja. Wat was hier nog? Is dit dagstukke? Okay. Ons bid vir Ryan Coetzee, dat hy prostaatkanker sal opklaar in die naam van Jesus. Ek spreek nou die prostaatkanker aan en sê, jy droog nou op in die naam van Jesus. Jy droog nou op, jy droog nou op, jy droog nou op in die naam van Jesus. Elke kankersel kom uit die liggaam uit. Elke groeisel verdooi nou. Elke wortel en elke verspreidingstak droog nou op in die naam van Jesus. En jy kom uit die liggaam uit in Jesus naam. Jesus naam. En ons verklaar genesing nou oorop in Jesus naam. Dankie daarvoor. Die lof en die eer kom u toe. Halleluja. Prys die grote naam van Jesus. Ons bid vir Lisa Skeepers. Vader, dat jy aanraak nou in die naam van Jesus. Daai liggaam nou genees. Daai kaliumtelling terugkeer na normaal. In die naam van Jesus. En ons sê nou, Lisa, wees genees in Jesus naam. Elke krankheid wyk nou. Want hy het sy woord gestuur en van al hulle kwale genees. En elke gees van krankheid wyk nou en los daai liggaam. En daai liggaam funksioneer normaal in Jesus naam. Lisa, wees genees nou in Jesus kosbare naam. En ons bring u die lof en die eer en die aanbidding, want daar is geen een soos u nie. Byna ek sien jy het my 'n voice note gestuur. Is dit 'n gebedsversoek? O, okay. Ek my broer 50 jaar as gesien. Wow. 50 jaar gelang tyd. Ja. Of nou jy sê God hoor. Hy hoor. En hy antwoord. Ek het vanaand met my broer kontak gemaak. Yes. 50 jaar. Wow. Wat ek op 'n gegeven moment op kwaadaardigheid gesoms geweest. Net misschien kyk mekaar. En vraag by mekaar gaan. Wow. Want die Here het gesorg. En op die manier gebeur my broer daar geval gekry. Amen. En pastoor het van om te bid. Hy het die huis gedaan. Wow. Hy kyk aan by die huis. Yes. Ek die Here aanloop wat hier. Dankie Here, jy doen dit. Nog 'n kans het. Yes. Hy het nog 'n kans gegee. Hy het my nog 'n kans gegee om met hom reg te maak. Yes. Hy bly kimber op die oomblik. Hy glo daar met plaas met die area. Die Here ken my afgenaam. Hy ken hom. Ek is bly dankbaar vir die Here. Amen. Vanaand is ek bly dankbaar op God nog steeds. Amen. Dit maak nie saak hoe lank jy vat. Ja. God se eie tyd. Dis waar. Op sy tyd sal die Here 50 jaar, jy met 50 jaar van jou lewe. Wat by is. En die skielik. Come on. Vader, ons sê vir u dankie vir wat u gedoen het. Ons weet, Here, u herstel sommer Byn se broer op volkome in die naam van Jesus en dat hy spoedige herstel sal wees. En ons bring u die lof en die eer daarvoor. Ons dink aan Nicole Preston in die hospitaal. Here, ons vra raak aan 'n genees af volkome, dat elke krankheid verdwyn en die oorsprong van dit nou opklaar in die naam van Jesus tot by die wortel. Ek dank u, daar is geen teken van enige probleem nie, enige simptome nie, en van hierdie aand af is genesing 'n erfdeel in die naam van Jesus. En ons sê dankie daarvoor. Lof en eer kom u toe, Here. Ons prys u grote naam. Ons prys u grote naam. Here, ons bid so vir besighede, besigheidsmanne, besigheidsvroue. Here, ons vra vir groei. Ons vra vir groei in die naam van Jesus. Here, daar deurbraak kom in hulle finansies. Vader, ons vra verdubbeling. Ons vra verdubbeling van hulle finansies in die naam van Jesus. Lord, double it. That's a kingdom result. That's a kingdom result. Father, we pray a doubling in Jesus' name. Daai besighede bars uit hulle nate. Hulle groei, Here. Meer mense kry werk. Die werkloosheidssyfer daal in die naam van Jesus. Ons is koninkryksburger en daar is voorsiening. Daar is voorsiening. Goddelike voorsiening. Koninkryk voorsiening in die naam van Jesus.
Here 5 broodjies, 2 vissies, voed 5000 manne. Is nie eers die vroue ingesluit nie, nie eers die kinders nie. Here, dankie in die naam van Jesus. Oh God, there is an expansion in the kingdom in Jesus name. Dankie Here, ons eer U daarvoor nou. Ons eer U daarvoor nou. Lof en aanbidding kom U toe. Bid vir broer Melvery vir volkome herstel in sy liggaam, volkome genesing in sy liggaam, in die naam van Jesus. Here, ons bid sommer vir daai 2 seuns van hom ook, dat hulle sal terugtrek na U toe, terugkeer na U toe, in die naam van Jesus Christus. Ons claim hulle terug, Here. Here, dankie, is kinders van U. Here, is kinders van U, en die vyand lei hulle weg, maar Here, vanaand knip ons daardie kettinge, ons knip daardie bande, ons knip daai hou vas, en ons kanselleer dit in die naam van Jesus, en ons roep hulle huis toe, in die naam van die Here, nou in hierdie oomblik, ons maak hulle los, Here, van wat ook hulle weglok nou, in die naam van Jesus, los in Jesus naam, dankie daarvoor, die lof en die eer kom U toe, die lof en die eer kom U toe. Here, ons dink so aan Claude, en ons dink aan Esmeralda, en ons bid vir hulle vanaand. Here, ek vra, waar werk U daar? Vader, U weet wat nodig is. U ken die omstandigheid. U weet wat aan die gang is, Here. Here, ons mis ons mense. Here, daar is soveel ander. Ons dink aan ons broer Dave vanaand. Here Jesus, daai verlies het hom groot getref, en Here, ek weet, hy het 'n aanraking van U nodig, en ons vra vanaand, dat U by hom stil staan. Here, ou broer Matt, Here, daai bene, hy wil so graag beweeg en aan die gang wees vir U, Here. Bring genesing vir sy hele liggaam, in die naam van Jesus. Kom en doen dit weer. Here, oom Pikkie, raak hom aan, Here. Sy liggaam het 'n aanraking van U nodig. Elke deel, dat genesing vloei na hom toe nou, in die naam van Jesus. En ons sê vir U dankie daarvoor. Die lof, die eer en die aanbidding kom U toe. Here, ons vra, maak die deure oop. Here, kom, maak werksdeure oop. Daar is soveel mense, Here, hier om ons, wat nie werk het nie, wat werk soek. Vader, ons vra U nou, in die naam van Jesus, maak die deure oop, Here. Here, dat hulle spoedig sal hoor tot eer van U naam, en ons sal U eer, en ons sal U loof, en ons sal U prys. Ons sê vir U baie dankie vir U liefde, U genade, U barmhartigheid. Here, U is dieselfde, en U stel belang in mense, en ons vra vanaand, kom werk weer in hulle harte, bring eenheid, bring herstel, bring vergifnis, bring redding, bring voorsiening, bring dit weer, Here, soos gebed in Jesus naam, en ons sê dankie, dankie dat die broer Dani aanraak en genees. Here, daai krankheid in hy liggaam nou opdroog, elke spier gesond is nou, in die naam van Jesus, ek dankie vir 'n volbragte werk, die lof en die eer kom U toe, en dan sê ons dankie dat ons ook om by mekaar kom, en soos ons van hier af gaan, Here, hou ons in die holte van die hand, wees met ons, ek pleit die bloed van U oor elkeen van ons, oor ons huise, ons besittings, in die naam van Jesus, ons families, in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor, dankie Here, die eer kom U toe, amen. Here seën jou, we love you, next time, pray again with us, God bless you.